Ni sambula na wekanda na borong to may na salni kakambura kina radio fijuan do moiviti kikimni na wekanda na sarsar to may na FBC TV en anondanga una ni baki keli en singeli en anondanga una ngo ndabo bila tiu ni sati ko nonda bulangi amini asi tabui yobal silesi may na ndua na itu to bi ngarabi ka boto kay ko na World Mosquito Program kada ka ba bi bol kay sarti ko kay na tambani ni mbula. Anda sana bang bula sarti ko buhay na nonda iwasin ng onong ko ang gay kiri ko ito ko kiro ng gay indotongan na ibang madal may balatan na itubuto ni bingkarabi ka ngwali ito may isang bulu binak bulu na turan ita ang bulu raram sa tiyo na sana itin ka ba turangan ni nonda unwa ni watundaling sa tiyo may nakabe nisingan ni nay itek ning garib na binasa tiyo na itabi wala vaka wali na nonda vi tiyo ba turang en nonda vi tigo ni taoni sena vi tigo abo kita en ngara batu nonda tai me bagasa vi kadip setigi nang unturang na kelumbula na kenda malio o bobina tatal nga toman dan ina balwali sini sul sa tigo nang ngombe me kito me vai tabi sa tigo na boku ni kena vi warram tigi sa tigo en na bu ni program kito ngara sa tigo ka boto kai tigo na World Mosquito Program ni klub na turanita asa tiga may nambak sauti na tiga ni kena serikeni na namu ka tiga na bacteria vinaka sena mon so mindi ka watu kai tiga na wolbak ya na bacteria ngo vi kenda na nonda bacteria vinaka ni tiga na namu ka watu kai tiga na Aedes aegypti sena namu lolo bulu rori quando vi kati toka valeu kando wande wa tigo na matingo na dengue kena zika baka kena na chikungunya na mungo ni tigo wana bacteria vinaka ngo ka ba tokai tigo na wolbak ya ena senga ni rauning ge wande wa ta ko na mati kembali na mati tulu ke dengo sana metaro bini sa tigo wa na bacteria vinaka na dana tigo na wolbak ya weekend tu na ngono sango i mailami suba me ado sa tigo ni na siunu kina kasi sa kitu wador tuna kiana seriki na namu binango katiu wana na bacteria binaka se tigo bumena ulo chulai ni kachini ka ono ni singane embak sawoti lago tingo mena dava serenga na moni bulongo bulo macungo mesa na mi davkina ena ngono tatu nda vitalo tiginongo sa chin karuana na bibonwa kitu waswasa ka kitu binda walalai waktu kan cuma 12 operational sites, siapa 12 release sites, cina karena bunuh gitu wasya, mana meliom bunuh melami, meado benakasi, meado nangonanggo ni kuasa songuti 5, kan balik 5 na bunuh ya sa sengan nikitunggili, seragat kan nikina na namu sa tiukiu wana, sena namu benakai, ya nabi bunuh mebakati kilami. O tamabua weloku kaningem ke tadirua na veo kau kalambu at laki no kina kena boni bibuno kitu sana lakotunga ni meado bani mu tingan mu ni bulongo katul sa bulkan doni singa sana medawa talaki bola tani kitu sari deni sa libu sarti ko mena na namu sa tiku birna bacteria binako na ngona ngai reliado bikin indona pasyente sa indona threshold ka walu sanga bulting na pasen na tresul kitu da tikina ya sartu na rida tunga may malbani na Monash University na buku ni sambolo ke dikitundu bako tanabi madawa na bitu siti kitundu bako tanabi sambolo ni namu kuarsa saramay tombo ena biji trepe kona trep ngo na monitoring tool sena na ndona mona libo sen domba na misini ka domba na ka dada ka libo ka kitu sumutal juga non rembili oir na bitu juga serra bandun ya mera turiti ko induan na misini ngo na dana juga na biji trep ko nreta seranga sen dumbi na vi man lalai kede buka takusoba belatin induan na iri dangilili itu gilom ko apalata tu na liba na ngona ngai buka kina na langus ya na namu
mbembe nandumida na misingo dumida ka mi bisu ko tulong ni ngona ngar tologan itu bale slisi ke ka na bitu city no muni vale turonita na bitu city ke dertu na laute no muni vale orto na likote tu mena sambol ko satombo biten indo na lawlawu ko to mena sambol go kongo nge mi wasi kitungge bangaranga ko nga boto kay tuna edis Egypta ko ya wando wa tuna matingo ko nga nge ba ka utali malaban ba ko malaban na bitu city ko orto sangen du tuna mai sa lew do sa tarobon na kenange serikya yan ilami bulat ni sa kuningo ni sa wol sanga bulu pasien na lomo ni tul na madaw tertarib ni sa wol sanga bulu ngana pasien de bi tertarib na tul na madaw artu sa sules rangamen na bibandu ni bisa do sa kako telngi serekya do tumana tel na bibono so kwa na ngono to rubitalo sa tigino lima sa misong ko me baga na bibono sa tugono ko to me da kai aki tu da sa tungan gona bibono tele sokor semberti uni I to yo te yo habinak yo na keni tu kitu sa dingo moroti go me melamen mena university mi monas ni sa ena tabanga na bulungo sa arto na tigo binak ketra kitu sa redi tu ni kena bibandin din so naka la wali usarana ibo madala turangan ita usang gibi tarong tiga ni sendo na kila boda ni saba madala talamekin sa babini binaka tigi wali wada baga dir tigi na itu betul ni bingara bingo meti bumene mbak sawoti bombo tigi ni na bakuri na mbak yongo na wali gondor na itu betul sabi bakulong tigi na klu bikin tu bikin deviti balete ni tu na bibo no tale so eurura ngai nanu man program go memi dakatel ngai viti ken tu bono lesar eta tumbu kalunga teni tu mi oken lomani wana matin tu na pasifika mbau kino viti wili kino viti Vanuatu Kiribati dua sangi duru bunga mingo ni keldonya menimia sa ena lomani buru-buru ke tengo dati kinongo tin karon na matin tu sa wadur tikina na program ko do tunga na wihiro viti yo na tubo satu bantingo membale to ala serangan na matin go na dengi balete ni oviti loreti ko nindo na matin tu kasa lebu sartikina na mate vito na dengi se na mate bume na namoy ko ya na tubo ni ako sami tu tarikin tu kinako ni busote o turanga anita dari mana melando mandana nandoru ngule leka ni beri ngai ba kurital tu na vital no nandang no baru taki nandang no tiko ni baki keli nandang no tiko ni baki keli en radio Fiji 1 domiviti kikimni ne kandar sar to main FBC TV nanda bulang iti ko amini si tabui iba kalisi mainan doon na itu betul di Bingarabi aboto itu na World Mosquito Program kada boto itu na tamban na kabingarabi tikina kain ministry nimbula kera ni ba kuri talman tanong ni ba madala na bunon dorsa may dapat kina nimber na tingul lekalek na boleh turun ta na matin me bakani tukun na itu betul ay sila besar manda komikinan itu betul dua sartungan ini kelibol ngamik kena me walia se wali litik sumbuna mati ndewa menanam me bagana dengi na zika wat na chikungunya na dengi dua saranga bir na mati wa vitu wali buna nondo bunua milioni sarwa milioni la bo bangate bangata chona mati tu na bo kena sangai me volute se kena ndu bangate kina ila bo na bu kuni sasamaki nabi korba walangi so nabi tiko wakin na urum dengan kanda erum tumbah nai erum badang era durun beli bula le utelangan nai la buang tak ena buni mati sangona dengi fiba yo da sambo mi kolungat na manu lelengo na nam kona nam sena namu watanga wande wa wana matingo sa tu mi bangat katalengo me taro na kianan dewa na mati na dengi sena zika sena chikungunya ken
kena wali ndundo nga ke bakana tiku bwa na wol bake bacteria kona bacteria vinaka na bacteria ngo torona ite adana tuna wol bake me wosa tunoti ono sanga vulna pasende na man la yo vuli tikenda tua vuli tikenda tingo tiku vira na bacteria ngo wili me bakana kokorochi na mbembe na man la itel so wili kina nanam na kawalanga senga tiku nangonongon senga seranga bi kwa nanam kondo mando tiku talabi namu taleso ya senga ngabi kwa nanam gona Aedes aegypti kona namu lolo orori bululai ni ngona ngai tiku buha ke baka tubi kemni tiku na dengi ngai kachi kemni namu sa tiku bona bacteria binaka sana senga talingi mi bando babiau se bi na kandaru chuko sana tawa sarang kiambal tani na bacteria binango ni tiku elo maninam o ko e vamatian na virus se na mon somi dini mati ko wa mati ni dengue se na zika sen chikungunya ni tiku elo mana bacteria binaka ni loko ni na virus ko na virus ni mati se mon ni mati na bacteria na ulungi ko ka vamatia ni mati nga kembal ni sanga ningiran gindawa na vi mai window ki indo embana ki window se embulu bina asarangan na kimbimbi ni sasanga ka kitungara tingo me tarikenda todo sarangan sa na bata usati nga na buguni wikame balatani labo kena vai labo tegina program go na program go me bana kena sadi tingo me na bagsauti vai labo tana matinto Australia na through innovation exchange na kena vai labo tena program mena me dawati ko na moni bulongo oti nange tegu na bulamingo sana tegu bibu ko mena matinto New Zealand ngona kena kusumbo umurana ndo buno kakitu na letigu buti wani lotoka telaki no nanti na wali besar na ivo madala turganita boy vi ndo ti wana na kena ona kila boda ba na mugo sati kina na Wolbachia bacteria mai ni boto botani kina na mu nrabu ka tu ni bokande wati kona dengi kina bi mataleso na wali taru nanguri turunita na ndu na seng sarangan indari daro boletini tutu buat binasra kemo boleh ni tutu buat binak and then na tutu sena tutu ngakitu na keretu menda nanggarun tu kina sai kuanga menda tatango makitiwa menda tango makatiwa nonda bibal nonda tiko sasama katiwa nonda tiko boleh tanan namugo and then ni indu roe linganda and then seng sarang kila na kena indu na kwa tiko bona bacteria binaka patki kwa senga boleh na isamba sene mo kumena lakotunga na wanga tunga na kubni namu dan garuna tunga non di tiku me ra berusaha ina vivo no iso no totu kina waikar susu kina nanam inaka na wali besar na ibo madal fikimni no kanda na ndo bata to mai non tanga nongo renga ingiri to mai na bari telefon tolu ru sai bo dion rau e na vitu tolu rua dio sai bondo ke bakai tiko na batar abombo tenindo na kanda sa wawa tok ni sambula binaka nimbula ratoni nimbula na mungo ene klay mara ya tum pag may mara bay biti kuni lomba ka may mara bulata ene ngong serili wala na nguko sa kina mata bini wani asal yan to lang ngo sungutan batan libni na ngono ya sing so tina mati bitaw na ngono manakin na lorito ngon lib na mati di ba mararam tayo bulan to minak na tarunak na namungo tiku ni ngole sareme Afrika kona Aedes aegypti ko wabuna tiku na matungo na dengue buka sartunga menan raw na bagi sauti na salo lang kamurya mai sai kona onga buka se na wangka non randu lo menan nonda erna sarvan wai se non rabito to kiaki tuna na babalangin ngone ya rakoto batati umi sona ya yo na wanga buka talengar buka dati umi erandi durmekina na nama asanga tuwi tin namgo asanga takosong ni dangi reda tikon
embale na matingo atiga buzar me Afrika sanga me ado weekend tungo na Pasifika sanga ni na mga ni viti na mulang no lunita naka nondanga ni tukuni ibaki kile na Radio Fijuan ke na FBC TV bombo tin dotal na kanda sawa watoka ni sambula binaka oh torang ano ko mobile mi binata kinanda bulan dokai na nana me vi vararam te chiga na bugni mon so mindira le varanam la ni sa le usa chinanda ko no ba mi binata ni penumbo sirara vararam te tu nandando marwa binana zika na kotame na mai tambal tanam sa kana le membo ko tawi hobala umbrat naka dotal na kanda sawa watoka ni sambula binaka nondanga ni tukuni baki keli bula bina ko chot dona tananga bula ndo ko bulu binaka do kita sara wali buna rangur biko ya gumana lo mani bonua taile ne tashiri leo me mboy kachiki mami sona mo binaka ka ko ni ndotal mati do kita wali buna rangur no wali usa unita na tarubi binaka sona wasama binaka ela usa tiu mena ukuni ni nonra binaka temerkla wali na linwuno na programu kitungara wasa tiu na programu na uno mena rundurlu cin kandua me adobo tiu mingo me Keynes me Townsville ni busutio tornganita dono nita total madana dingo leka ni beri nang ba kurita litiko na vital no eno nandanga na ni baki ke nandanga na tiko ni baki keli en Radio Fijuan WBT ke na FBC TV kerana ni ba kurital madana nomuni ba madalam may na buno ni samay tabotokin na walewu turnait na mewkang na bikasa sar ngangan ritik mungkin na luni buno ay bibuno suara numame ko ini kina na program ko din sar bulate sa ndawodom na tuwi dengi na sangabulu na baik sautian ni lewu sono kanda sami kadi sar kinon bula yo nakena wali serang aku asal ko tiu minggu kona program gitu ko tiu minggu boleh nami waluta seranga si wali litra sumbu nakena dia ona mati na me bakata ki da vitalo tiu me bakata ki Keynes Townsville me Queens leni daki Northern Brisbane na domingo me na rundul sin kandu kena tiu bu serkiani na bibuno yana nana mo binagakati ko na bacteria binango ado minambak sauti siyang sarangan nindo na outbreak tali ato siya na dengue outbreak na zika siya na chikungunya embali yan na puno sanda na rida na magitiuki na nonondo puno yan na ado minanguna sana siya talinggi indo na dengue fever outbreak may baga sanda do rida tik minabiyambak sauti kakitu sa rida sa racamtangan ikan na yanga yan nangunungo boleh teni kitu watu tu wataka na wiembak sauti sa siveni me adobo me nembak sauti kaya adobo menangon ndor witang lotikingo sianda witang lotikingo lutu serangan na kisi ni matengona dengi yo kitu na sendro lengan itu kuna na se kitu wandindin taka sarang boleh teni simber ni do nembaki itu ngitu buculan nembak sauti me adobo ni uci ro nembaki sanda nanggera ni sanangga indo na kene bol mengge tukune ni kino nonto punwa na program go sa rida dan rida na kene belaka me ado ni pitu nambaki berarti kente tu da nga me be kwa na mata ini matin tu me Australia me Keynes Townsville idaki me na ngona tua sobra kina si serikian kina na vitiko me ado nambaki sauti sing talengge indo na dengue outbreak tuntingo na local transmission na turmantak isuba na bunungo isuba inanguna sana utimbaki kini runambaki ni utigo una dua kini runambaki me da una vitu nambaki
sandana reda ni sana lebu sarna na namu karatigo vir na biktir vinako ni satigo vir na biktir vinako kembal sandana sendinga ilenga tak na kenan dewa na mati me windo ke windo ena sang saranga ningi vitu bike na bunongo yisu ena rawa nindua ela ko me valangi to ko tumena dengi la me witi la me suba ngai mi ripote na bolimbula si dablem si sama bulan bek al sente se rewanga ena ngai lo reka ndu eto bi dengi ke tu ngai vandi ke batali to ko wada brona ma da sauti atu mi bi gelo re o kongo ngone vuli me na Pasifika me vuli na university ba aksa badaroti mai na watu kai tigo na imported cases sa senga ningindo na local transmission se local cases mendo ngai tunga wa isu bongo ba tu ko na dengi boletini sa tigo na namu sarati wana bacteria na yo saranga na kasa have tingo na ngono go make gains o ata like no Townsville me Australia sa senga ningindo na local transmission lu reitunga ni songa weekend la ka ni viti lai visi governa kanda tumikia so mbega tako so me Bali so tako so me Indonesia vivo no erloweni karsa mbada rotu ni dengi siana zika siana chikungunya karangali report ngana walimbula kwa kolor rekina nakisi ni ndo embada ya ngono ngelindi kiwitali kina woti rona mada watu mivi ngilu renyo kwa nganden ngaini sangali mbada wali usar yo ersana sininggelenga tagurna tu balimbula so erna tiko ser mendangan na wakan ko erlawani kina boleh tani nanamu ya ke kaci ko ena sanangai bande wa boko na mati boleh tani sa chu wana bacteria binaka na wali usar na ibo madal kirani ndor tara mandangai ni na bunosana lagi 3 bukin lebih karabi may na muira ni nonda banwa me bakasa ko tono no mundo itu ni bingarabi na walebu ina bonu boturang ina batulebu wasana momona tunati na bidingo misati una buni program ngo kitu sali wador tu utini siusiu berna bi korkor wana batulebu wasatelana momona tunawaka itu linggar wati ina singa tu sitinga sange wutingo yo ena bi bono iso kitu sana bingara bitikina mitegu me korbuto na korbuto mena bi korokoro todo gala melo menitau ni nandi mo backroad talnga ko ten ngoni sal lebu me ado basaren na muani raranyo anga boka ngoni sal mela boka kina soso kal kota daki na lomo di bonua ibu to lebu me adeni na bi bono todo ga boto lebu ya na bi bono nandi ni lo toka ka kitu sali garabut telangan itu siu wana momona tu bitongo na toki windilo ino moli na busa tu na bukuni kena na kitu na wingara bitu na bono todoko ena lomani tiko e tauni ni I lotoka ka na bibono wa kita ana bibono kitu sana data tikina na tigo buju mena moni bulo e perili ka kitu satigo kumuna tigo mengo na lokani namu gona namunga ni lotoka kina ndi kitu na lisera katalika kitu na sini kuta na namu ni suwa mbala tati una ndundi ni nraki na tigo na wata taruso me birna nonda orna namu mebi ngorna namu suwa bi bandi tigo ngana singale buniko ana namunga kitu kumuna mikia ka kitu kumuna na keneloka waka utaimona si university malabani liwama wati kona namu sati urame wana bacteria binaka oti sange warre kena ka ono ni tambanam waka ulus talme sarasu sartungan gue nani tu lebi mateka na mateka house lebi tambua na leb ni tambadan imbula sarra baru sartungan gue meresana ado wana tambanggas ya menang ngono meresati bubukan en gitu tata tinggo mengi bulo eperili mengi bola tokan moni bulo eperili sarra wanre tu na tambar mesa warur bukan sadin doruna tingu talemanta bokalek ni berni kay vakuri tali tu na bital no
ena ngona boruta ki nonda ngona tikuni baki keli ena radio fijuan kina FBC TV. Nonda ngona tikuni baki keli ena radio fijuan to moiviti kina FBC TV. Bombote ni virtal na wikandar sawa wati kuna buni bota taru ni sambula binaka wananda kuna wikando ya ni sambula binaka maitau mbula binaka turanga bula ndokai indo tungane ya bota taru membale tangana wupini namu ina rambe kini kautelanga kini biyanu yanu isenga kene levo na boleh guna taruh na ngononggo na mewah sakit tu tiki na berarti na tambatan imbulat lenga na tigu ngoleni na vivono tigu lelebu na mewah kata ki uni utinggo sana tu gani na moira lu toka ki nandi karena ngai terai singa toka kimba utia ngono kitu na terai lu toka ki nandi sana tu ngare vital tu ngai kinono suri sana wati wana vingaravi men sangai me meratari todo ne veti kutiko lile wiliu uti sangai lawani na vinano ya na nitu vingaravi tingo kitu sariti una tu sakoto na karuni face ngo lo toka kinandi katulu ni face kitu lo toka nandi kino sori katulu ni wasi ni vingaravi me natigu mai i singa toka baka kinomba ut sanangai rikasere ni bonoli i lambasai tigo ni lambasai mengi lawan vi tahun taleso o isu sab nangai tarai ni na wamalu na vianan yo na kanda kalunga tigo ngonongo enondo bunua na dingi na kena manu ka ndundu wanda wana matingo senga sutini tigo na nondo vianan lalai yo bono vianan bolata tigo na waitui sang sutin indu umbula binaga kina na namungon di si ciptai rongan indu embadani ke lawani ano yan ngali report ibal bula badani dengi ya me kenan dun dia walim dari itu unda sin ana sanga ni ranin don outbreak mina vian yan me outbreak tu ngana viti kuti kulilip boleh tini lebu sari kina nanam go ti nga walebu na lebi tawoni lebu lebu kina na lunu ponu arti kina na vian yan lola isu sang sut sarci ni lebu kina na ya na nitu vitos yaki na viu ponu ibiti ena wata utungan nila na kena waila wotaki na nitu program ni nduangan na matintu yang pole mai itu na dundu mikitu living garabi ni sa tiu na viu ka waila atu wabina tiu kina na buguni viu kini matintu Australia watal nga kina na matintu New Zealand ni sa andon tiu mena lingan raw ena bukunui kena sangai me tarayanan non di viu no kya Dorna lisubir tu talma da mena sa sabara may nandi ki lutoka ni kay toka na bulo April kero ni bakuri talma dorma ni bomadala na bunit kino ya na waliw imberan kena ngai sere keni na bulo moni bulo April na mo saranga ni bulongo na karusobul katolu ni singa ni bulo mati sana tawodi kina itu sana li tawodi ti gona churns pak ngo melutoka kitu vitaloti me betana watana na lutoka city council na singa tu city singa bukilun gona nonga kitu mbos timikin na matagalina no na dio na klok kya kartusa suliti gona bunongo i churns paki gona evol katra kotonga na balbulo lutoka balbulo lewu lutoka to me valera na pakngo waktu kai juga na children's park ana tigo juga na program musa na kena tawodi waktu kai juga na world back ya awareness day go endo tunga ni singa ni non dalonga ni babu vale dali li rong sere vida tu na mat sere na vai tabi tigo tu na tina kolon matak kana ngeli da tu na ndona singelip na vida na mat sere na vida juga na giveaway prizes bir ngoni na tarungan itu me serasa kilat cuma nabi kami membaletana bolbakia. Oti sana
na tigo talanga na bouncing castle ena free tigo ena sini so mi verna luventa erna ranli marota tigo singa watalaki na hot dogs ngo tigo ni vitu nanrap asando na wilwili bungo toronita boletini kitu sengati ngo ni tabudi ngo na tabudi roroti in Australia o so ni bosudiao ona ndi vatike lotok na bono rorongo mena le wadur ngai lotok ena singlebu na kena ka bina ngai wadur ti gono official launch go na kenra non rasuriti na turang na minister ni bula na bi dignitaries tali na bi pito doni na matani bono ni Islandi Wati retale sona rangai sureti menangeli waduri indo na hotel nanti. Gue na waduri tu nak kaib nama leoni vitu kina walu. Na kalau kena kaib ene singa wata dinga. Yoti asa nangai don wandindi ke sia watu kai tu na walang ina pre-release sabi. Kena ngai ana madok tarabna. Menengo malion indo ngonan David talati kinungo. Sa lako tigo na richo na TV na bi na nitu ads todo na commercials ko sa warti tigo na kena kausomba ni muerna na kena bina na bina gani program kitu wador tingo tigo talanga na nitu Facebook turonita werna biar na bi kami balatan program ngo erran lawan itu Facebook page edan itu na WMP Fiji karena redi kina nevi tu so membalatan programu kitungara wasatiko na wali bombotin indo talena kanda sawa wato kan Isambula ndimbula kina taras walis awar ngotingan tu bulan goreng balatin na mosquito program kala timbul sanandang so girtigin go lan kor na toros na bulin isin di Pulau Sandrum. Atau kota timur ke north na tambani namun goreng dona misini go medi lutigi paling. Ada mesin kuat. Sebenarnya do matang bertu yang pasti kami dari noktal na misini ko di tunggu na tani bala. Lami korong. Awali walis. Orang kira ngano muni na bani telefoni? Na bani telefoni na Diwa, Rua, 252. Diwa, Rua, 252? 252, ya. 99222157. Sandonu? Nawaliw kibni na ni kawai may nabuko ni kinasi ni Sikoben. Usa nang galitari ratuna nito tamban na ratundong walito na bisinga. Meratuliri di kibni sa kanyo, nawaliw. Naka mambote ni ndota na wekanda sawa watu aka ni Isambula. Hello. Iya, ni Isambula binaka. Ni Isambula nanda ngau nitiko ni baki keli. Ariri sapa nanda kutale na wekanda ya. Ndota le ni tukutuku ni viva matata turganita. Ariri ni nanuma ni lutu kote na nanda ngau nongo. Na wale na turganita na nango na ubi turtala nango binango. Uba bibina tigir na nonday. Kora sulit unan robali. Me tigo kino kono misi ni me baga talonta tigo me na kandaru amelami. Na misi ni ngoe dadanga na libu. Ini resuli tigo me tigo na non robibe bali. Na misi ni ngo kandu domida se suka na bi mon so bukata ko so. Andona kana ba bibina libu. Nabuki nonra ndo wata tiwa nabuku ni kena nonra meramarro na misi ningo ka kitu nangai ni soma tiwa nonra mbili ni dawa na bulungo sar nangai sumta nonra mbili na babi binang ni tu babi binang na buku ni nonra wandunya me tiwa nonra vivu vale na misi ningo watu kai tiwa na beach trip na volume Laka, andari bina bina total manda na vengu leka na nango.
Nontangono tiko ni Bakikeli na Radio Fijuan to bibiti ke na FBC TV. Go kasai wotu tiko ni waswasi ni vital noa. Na nonda iwasi ni ngonongo. Turungan ditake bagai tiko telefon tiko ni nabe banti tatunga vir no kandaran do batomai rere alutu tiko na nontangono ni itiko buni nonda vital no. Na wale bu turani na vi mati keden gora ngol ngami balang. Rali mi balang yarangel menonon da matasawa kasami tu weekend tu nongonongo ina ngonam bekanda sangat tu ni tu binaki nonon da matin tu se sembarasa ni bandi teki tu na wi daga ni ling ni bitambana me bagana tambani bula ana ngona rasa tako soromikina yo ndawa bibina kanongonongo sa tu bina tu nonon tu vingaravi na vi raranyongo buka watala ngono vi tambana bangana health quarantine virtuna nonda environmental health officers karra vingaravi tiku en raranyongo buka menanti lagi neno sorry ultala kina na wabu nonda bono ratu ngolo toka tinggo suba wabule suba ura serangan tambanongo watala kina virna na vitambana taliso na kastambana ba security na daga libur daga bitiko ra tambani bulongo ur totalam na tambani bul eranggaru na serangan na mon le merka koningi merlong me bunotan melo menondo buno go na ngono me bakana malaria na namu kondo wande wana malaria esenga ni tungo ngono viti na vana tigona anopheles mosquito yo ya na nondo tu tatango magi binaga tiko na tambana ni mbula era tiko na raranongo buka wakagina na wabu na nondo bibonwa meranggaru na mekakoni dona namu maitai me duruma na lomani dona buka si na lomani dona wanga era rani laume na nonda bulangi era tubira tu me na malaria ni rlong viti na sanga ni mindiao bolet ni sianga na namu ni sembere tu ni tigo nonda bunwa na nambu kondo wande wana matingo na malaria dona wakandang girme nambu ni moniti tunu kwa na matingo mate nambu ndo sar tu ni solomoni na matingo na malaria yo ya ubi tu ni tunga bolela kenda tu tungi mita tango magitingo sambere sa miti ko nonda bunwa na matingo na dengi sanga ni taru bina kana ngona sariliu sanga bangani setigo bina kana nonda tubu ni bingaravi nabi wono isome wakana raranongo buka na wabu ya tasa kalunga tunggo ni sal komingo ndo na kene wali sa namu watanga kwa pandawa kitu wanga takatali metaro na kene ndawa sa na bukunga ni bakteri binak ngo na walbaka naka bombo tinindo na kanta sawa to kan isambulu binaka relisa nanto kutale na kanta ya isambulu binaka nonta ngoni tiko ni Bakikeli iya ni bula binaka au wabi binaka de bonda bulang toka ini tukutuk au banda tatu ambatan na mon reben kona namwe ke bala bake to wando ni mele toka nungu bare ndona kena misini mendaro salangana namuni saribola ke batini uzi wa ina nungu vale so nango nando ndeke ni wai matatoka ye bunga tuna sona vetum yere rama basudu kina nam rangai kota na loka me na vebonwa kada itu musio na puno butu ko mbeka na taro o toro jema na bulang tokai ni u abandonia ele toka mai na nungu vale ndona kena misini mera ni varusan nam oro dikerenga na nomuni number di telepon na 763 1292 Vituano tolundua rua viwa rua ya 763 1292 sa turiti guna nomuni number di telepon turiti guna nomuni number na tabole buna na yalo ni binakata menda bibu wata na dadani program nango na waliu
Turganita na nibo la tanga limita na vital noe na nonda ngona boro tigongo na itugu ni bibandita ki birno kandaran do bata tomai ena nonda ngona ni bakikeli na walio na bibandita kinga weekend na nonda ni warong sa tingmen sigile bindai na mungo singa nindo na Canada namu binaka ka sanga ni namu binaka batani namu na katitunga ena sanga ni ndo na ndu ina ena katitunga ena sanga ni kativalib me buga sor na numatiko isanga ndo na matanggal na mungo kativalib weekend na nonda namu sanga ni ndare na kena ndu to watanga ki kona namu ko ndu wande wa tigo na matingo ya no bibandi tenge koto ena sanga talindo na mate koto mukwa ko na me wale nga kona mate sa tigo rongo weekend na dengi na zika watalakina na chikungunya na wabi binaga lebu nga ki weekend na nonda ndo watatigo na kena na nonda tokona tigo na program ko bolete ne tudada ke wa endo ni tigo senga ribina kata mikitu na lisere kaina na namugo kitu na rokoba ena bingarra kitu ya bato ka tigo na da babalang na public acceptance model ni retalita ka sera dingoma sera do wat kitu na kena na bugni program bunango kitu na ndundu na lisere kain bolete ni retalita ya ke bukara senga ni do wat kitu na rokoba kitu na senga ni lisere kana non ritigo kitu na riteleni na bunwa we so retigo tarapa tigo tikiba na bugni kena tomani tunga na dada binango na babin binangalio na wale unita oi bina na kena sama gitu na ditigo dua tunga kitu ndo wata tunga na nitu wat kena tambadani bula singa nitu kunia menda sa sakwa tatu ka kuningi sa sama isa satu erna namu binango na itu kitu ndo tuguna tunga nangonongo itu tu wat sar tunga tu ni tambadani bula kena garu ni tunga non de tigo na sawa non de tigo waluti tigo se ser sama kina vivo no so randu toki na wai karandu sus kina na namu lau tunga na kena garabenya onda wangkada tunga na kuni namu kina mosquito repellent berai kona krim randu wangata so watalaki na kena mbiri tunga na tuna munja ndu tunga na tuk sangani ndo na tuk bo menda ba weli kina wale na buni ken sati kuna namgo ka tigo wana bacteria vina kana holbakya daba bila tigo wale bubi aminesi tabui ibole silesi wale maya na buni bingara be boto ki tigo na world mosquito program ka ndora tambana ka ngole timikin na wakanda daga ba wale sarti ko kina tamba daga nimbula ena nonda bonua mai nonda bulang itu kana nonda ngone ni bakikil ena nondi wasini ngono sana dava talitinga kina na iwasini ngona waro tigongo na bakikil radio Fiji 1 do mibiti kina FBC TV